Инак дӯстони азиз 23 май ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Хуҷанд саҳнаи консерти шаҳри Хуҷанд аст ки вобастагӣ дорад ба рӯзи ҷавонон ва имрӯз воқеан ҳам як рӯзе аст ки бояд ҳар як ҷавоне ки ин лаҳза моро тамошо дорад ба ин консерт воқеан ҳам як диққати ҷолиб бояд диҳад. Ногуфта намонад ки сарпарасти барномаи мо ин ҳам бошад бонки Имон International аст ва шумо метавонед бо тариқи онлайн то 30,000 сомонӣ қарз ба даст оред. Имон International дӯсти молиявии шумо ва YouTube канали Аҳрони Channel шумо метавонед ки обуна шавед ва барномаи ҷолибро махсусан аз ин канал тамошо кунед ва мо ҷараёни консертро баҳри шумоён намоиш медиҳем. Рафтем. ва имрӯз махсусан дар ин фазои кушод тамоми ҷавонони вилоят инҷо ҷамъ омаданд то ки як ҷолибтарин чорабиниро баҳри ҳамаи шумо тамошобини азиз мо гузориштем ва имрӯз кӯшиш кардем ки як барномаи ҷолибро баҳри шумо намоиш диҳем. Ва имрӯз дар ин фазои кушод тамоми сарояндагони вилоят ва инчунин сарояндагон аз шаҳри Душанбе омаданд ки баҳри ҳамаи ҷавононе ки дар ин ҷо ширкат меварзанд тарона месӯрандтон ки ҷолибтарин консерт дар хотири ҳар яке мо шумоён боқӣ монад. YouTube канали Аҳрони Channel аст, сарпарасти барномаи мо ин ҳам бошад бонки Имон International. ва инак тамошобинони азизу арҷманд дар разди мо яке аз сарондаҳои хушсадо ва хушсимои санъати ҷумҳурии Тоҷикистон Нодира Бегим Усарзода қарор дорад мо шуморо ба рӯзи ҷавонон табрик мегӯем. Ҳамеша муваффақ бошед ва саломи гарми шумо баҳри тамошобинон ва табрикот. Ассалому алайкум тамошобинони азиз, дӯстони гиромӣ, ман ҳамаи шуморо бо рӯзи ҷавонон, бо иди ҷавонон табрик мекунам ва таманнои онро дорам ки ҷавонони мо ҳамеша пешқадам бошанд, пешсаф бошанд, зеро ояндаи Тоҷикистон, ояндаи ватани азиз дар дасти ҷавонон мебошад. ҷавонони мо беҳтарин ҳастанд, идотон муборак бошад. ва гуфтам ба маврад аст ки ба ҷавононе ки ин лаҳза моро тамошо мекунанд чӣ маслиҳат медиҳед? Як маслиҳати муфиди Нодира Бегим баҳри ҷавононе ки моро тамошо мекунанд. Маслиҳат медиҳам ки аз болои худашон кор кунанд, илм омӯзанд, забонҳои хориҷаро омӯзанд ва барои рушди ватани маҳбубамон ҳиссаи худашонро гузоранд. Чун гуфтани ҳастам ки касе дар ягон чет монда намерад, ҳамаро халқу ватан мебинанд, хизматҳояшро қадр мекунанд. Барои ҳамин кӯшиш кунед, кор кунед. ба ҳамаи шумоён ҷавонони азиз бурдбориҳоро таманно дорам. Ташаккур бор дигар барои шумо низ Иду муборак шавад. Раҳмат. аз фурсат истифода бурда салом арз мекунам ба тариқи канали шумо ба тамоми мардум, ба тамоми ҷавонони ватанамон, кишварамон табрик мегӯям ки имрӯз рӯзи ҷавонон аст. ҷавонон бояд ҷавонӣ бикунанд, ҷавоние бошарафона, бо номусона ки доимо дар хизмати халқу ватани худ бошем ва мо барои ҷавонони худамон боварӣ комил дорем ки ояндаи ин миллат, ояндаи халқу ватанамон, кишварамон, тамоми фарҳангу ҳувияти ин миллатро ба онҳо боварӣ мекунем. Ташаккур зиёд устод. Як чизро гуфтам ба маврад ки шумо дар мавқеи сарояндагии худ истодед ва тағйир намеёбад. Шумо поён намеравед, лекин дар пики саҳна аллакай ҳастед. Ба ҷавононе ки имрӯз сарояндагиро интихоб мекунанд чӣ маслиҳат медиҳед шумо? хуб, як суоли хело дуруст ва қобили қабул аст, вале ҷавобаш хело
کمی طولانی است. فقط همین گفتنی دارم که جوانایی که به صنعت پا میگذارند، قدم میگذارند، باید که صنعت را در درون خود دوست بدارند و اون صنعتی که خلق ما داشت، ملت ما داشت و دارد، با اون بسیار نازکانه کار کنند. چون که وقت حاضر یک وقتی اون فرا رسید که باید ما بسیار نازکار و حلال کار باشیم و وقتی که با عشق و با محبت به صنعت وارد می شوند و صنعت را در دل خود از دل و جان می پرورند، فکر میکنم که همیشه موفق میشن. تشکر است برای شما. سلامت باشید. باز هم یک 100 سال دیگر در صحنه ما باقی ماند و شاگردان زیاد رو تربیت کنید. تشکر. بازم خوش آمدید به شهر خوجند. وایلازه در از ما یکی از نفری که در صنعت موسیقی تاجیکستان علاقه موفقی خودش را پیدا کرده است، موفق شده است، نوبسته از جوانی خود نگاه نکرده، مبارز عثمانوف. باز هم خوش آمدید به شهر خوجند. روز جوانان مبارک باشد. تشکر زیاد باور علی. من پیش از همه میخوام تماشاگران شما را با روز جوانان تاجیکستان تبریک بگم. جوانان این سازندگان وطن نفرانی هستند که پیوسته آینده هر یک مملکت، هر یک کشور از جوانان وابستگی دارد و امروز ما واقعا هم جوانانی داریم که جوانانی هم با لیاقت هستند، هم دانشمند هستند، هم عادل هستند، هم عاقل هستند و ما همه ساله این روز رو، روزی 23 مای رو، روز جوانان رو با یک مهر و محبت خاصه نسبت به وطن جشن میگیریم و امروز هم در شهر خوجند یک چهاربینی واقعا هم با عظمت برگزار شد که این چهاربینی مخصوصا برای جوانان است، برای بالده خاطری آنها و این روز مهم رو همه یک جای جشن گرفتیم. و بهره تماشابی که ما رو تماشا میکنن، یعنی که اصلا جوانان ما رو تماشا میکنن، چی توصیه میدید، چی مصلحت میدید شما؟ مصلحت من فکر میکنم که مثلا بسیار جوانان امسال ختم کننده هستند و زیرا یک ماه پس علاقه همه امتحانات تمام میشن. اساس کسبی رو شما انتخاب کنید که پیش از همه آن رو دوست می‌دارید و نسبت به آن شوق دارید و فکر میکنم که آنگاه یگان وقت شما به کار مجبوری نمیروید. کاری رو کردن لازم است که بله شما دوست دارید آن رو با علاوه این کار رو به انجام رسید. تشکر. سلامت باشید. بار دیگر خوش آمدید به شهر خوجند. تشکر. دختر تاجی چه خوشنمایی در عالم روی روانی ناسه ای نازم ناسه ناسه ای ناسه ناسه ای ناسه ای نازم ناسه ناسه ای ناسه ای نازم ناسه چرخ بزن راست کن ای نازم ناسه چرخ بزن راست کن. من هم خیلی جوان هستم خیلی که میبینیم همه ساله در همین 23 مای ما جشن عید جوانان رو جشن میگیریم و این یک عید خیلی هم تنتنوار و چی بگم روح بلند میکنه جوانان رو و البته ما خود هم جوان هستیم، خود رو هم جوان حس میکنیم. من هم 20 سال پیش 27 سال پیش با جدای صنعت اولین قدم هایم را مانده بودم. من آرزوی کلان داشتم، آرزو داشتم که به همین قله برسم و شکرانه که من به همین قله رسیدم. من برای جوانان چی گفتنیم؟ آن آرزویی که در دل دارند حتما از پای همین آرزویش شود، مهنت کنند، البته راحتش رو میبینند. در راز ما سرانده جوان که علاقه نوبسته از سین و سال خود نگاه نکرده، علاقه در راه صنعت موسیقی معاصر تاجیک قله بلند را علاقه فتح کرده شده است. رستم نظیمی، سلام علیکم. برای شما روز جوانان مبارک باشد. باورلی جان، سلام درود به خود شما، درود به کل تماشاگران عزیز.
ба шумо низ муборак бошад. Ба тамоми ҷавонони Тоҷикистон ин рӯзи некро муборакбод мегӯем. Самимона таманно мекунем ки ҳамеша муваффақ бошанд дар ниятҳояшон, дар амалҳояшон, дар хонданҳояшон муваффақ бошанд. биёд баҳри мухлисое ки моро тамошо мекунанд, мухлисои ашадии шумо ҳастанд. 4 мисра, яке аз таронаи беҳтарини шумо таронаи дӯстӣ аст. бигзор дӯстӣ мо шумо ҳам поянда бошад. баҳри тамошобинон мешавад. ба дилу ҷонам чӣ банем? Марҳамат. Дӯстон садқаи дидори шумо, ин ҳама давлати бедори шумо, сарвати рӯи замин беқимат, пеши як лаҳзаи дидори шумо. Ташаккур, саломат бошед. Бор дигар садқаи дидори шумо. Саломат бошед. Саломат. Ташаккур. гуфтан ба маврид аст ки ин лаҳза дар назди мо яке аз сарояндаҳои хушсадо, хушсимо ки чанди қабл дар саҳнаи тоҷик набуд ва имрӯз боз ҳам ба саҳна баргаштааст, махсусан дар рӯзи ҷавонон Марьям қарор дорад. мо шуморо сароғоз ба рӯзи ҷавонон табрик бошад мегӯем. ташаккури зиёд. ассалому алайкум тамошобинони азиз, шуморо бо иди ҷавонон табрик мекунам. ба шумо саломатӣ ва ҳамеша хурсанд бошед. гуфта метавонед ки ин лаҳза баҳри тамошобинони мо ки оё мухлисои шумо боз ҳам таронаҳои нав ва навгониҳоро аз Марьям интизор шаванд, ҳа ё ин ки не? албатта. ташаккур, саломат бошед. хуб, ташаккур. тамошобинони азиз, ҳами шуморо ҷавонон, ҳами шуморо бо рӯзи ҷавонон табрик мегӯям. ба ҳами ҷавонони вилояти Сух, тамоми Тоҷикистони азизи мо, ҷавонон ҳамеша сеҳат саломат бошанд, фақат пешрав бошанду аз ҳама ҷавонони беҳтарини дунё бошанд. ва инак тамошобинони азизу арҷманд, дар назди ман яке аз сарояндаи маъруфи вилояти Сух Фирдавсҷон Муҳиддинов ҳастанд. мо шуморо сароғоз ба рӯзи ҷавонон табрик мегӯем ва табрикоти шумо баҳри тамошобиноне ки моро тамошо мекунанд. ташаккури зиёд. ассалому алайкум ҳамҷадони азиз. иди ҷавонон муборак бошад ба ҳамаи ҷавонони шаҳри ҷумҳурии Тоҷикистон. زیادم رفیقانی عزیزی من زیادم، یارانی مهربانی من زیادم، چی شادم از آنها همیشه شادم، اما من و تو دو تنی جان پیونده، من و تو سخت با هماننده، دو برادر دو نکو فرزنده، هم دل و هم جان، هم عهد و پیمان برادر، در شادی و غم، در سر و ماتم برابر، هم دل و هم جان، هم عهد و پیمان برادر، در آب و در گیل با جان و با دل برابر. воқеан ҳам имрӯз шаҳри хуҷанд як фазои идона дорад. ман кулли ҷавонони Тоҷикистонро ба идашон табрик мегӯям. ҳамеша дар кор, дар зиндагӣ, дар ҳар як қадами зиндагӣ муваффақ бошанд. он нафароне ки моро тамошо мекунанд, ин аст ютуб канали Аҳрони Ченал ва сарпарасти кулли барномаҳое ки дар ютуб канали Аҳрони Ченал меравад. ин ҳам бошад бонки Имон Интернешнал. ин ҳам бошад шумо метавонед ки бо тариқи онлайн то 30,000 сомонӣ қарз ба даст оред. Имон Интернешнал дӯсти моливи шумо. бори дигар ҷавонони Тоҷикистон, иди шумо муборак бошад.